Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekuwa dereva mzuri akatuongoza mahali tunafika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya pili, suva mimi niko nasikia, mimi nashindwa kusema. Sijue nieleze nini, sijue niseme nini. Mimi nawafurahia sana, tena mimi nawapenda. Amen. Tulitarajia kufika hapa tuwaone masiku za mingi, tuko na ile jukumu, tuko najisikia mo juhudi ya kuwaona, lakini Mungu alikuwa hayatupatia ile kauli. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha mpaka leo tukarealize ile ambayo tuliahidia kufika hapa. Mungu asifiwe. Amen. Tufika hapa, tunashukuru kwa ukaribisho wenu. Papa tunawashukuru sana na mliendelea kutusemesha njiani, tukajisikia tunatiwa moyo. Huko mtu mwenezi ambia kanda kuya kuangalia, atajua tu saa utafika, ndakuita niko kwa parking fulani, ndakwambia kama nilishafika hapa unioriente kunyuma. Amkukata saa yote mnatuita, mnatuuliza, tukasikia tunatiwa moyo sana kwa wale ambao tutaendaona gisi wanatuhangaikia. Tunashukuru kwa ukaribisho wenu. Suvami nashukuru kwa hii kamati ya watoto mimi naona hapa batoto yetu, mimi nasikia kuwafurahia sana. Tena mwao wote Mungu atatenda miujiza. Tunataka libere wanafunzi waende kwa masomo. Tuliongea na papa akatuambia mabeze ziko, tukasema Mungu akisaidia kama ni 100% tutafaa 20%. Mungu akasaidia tukakuya. Watoto tulibaletea mastilo. Naleta na matela 5. Naleta na mafi 2. Ake vile ndo Mungu alitusaidia na si tunatawasaidia. Sawa? Wenzetu wapatie mastilo, kila mtu stilo 2, rouge na bleu. Epi watoto waende kwa masomo. Vingine tutaongea na wazazi. Nishimiye Imana kuko dufite ababyeyi beza baza bita ku bibazo byabo, na kingine tuzishobora. Icyo nshobora kubahatira cyane mukunde ishuri. Mukunde ishuri jo masomo, ukishakuwa na akili hautakusaka kazi. Hata kama kazi kwa kusikana hapa mu leta, haruko mshobora gukeye wenyine igikuba cyawe kikaguteza imbere. Na kingine mpendane, mkwe mnaheshimu wazazi, tukiamsha mheshimu Mungu na Mungu abariki. Amen. Nawe arantelefone namubwiye ko ngarutse nari Bujumbura, mubwira ko ngarutse gutega abashitsi. Arambwira ngo umbwira abo bashitsi. Aravuga ngo arabashimiye cyane. Nawe avuga nkuko mvuze ngo sinshimiye cyane ibintu bazanye kuko ntanabizi, ngo ariko icyo nshimiye ni umutima bagize wo kwibuka abo bantu, ngo babaye abambere, nta bandi bantu barakora bene izo ngibyo. Ngo none Imana ibagasana, Imana bakumenya. Ngo ni ubutumwa bwiwe Papa Elisha. Kabishime gatoya. Nasikia sina hata mengi ya kusema. Ya mengi kuzungumza, depuis jana tulikuwa hapa. Niwaambia kaji langu ni Joel. Na mimi niko mwanafunzi sana, nishi wote ni wanafunzi. Nawapatia watoto kakonzeka kidogo kuhusu masomo. Sasa ndawapatia kuhaje mko wanafunzi, na mliona tunashukuru Mungu kwanza ambaye amewawezesha. Ni wote mkapata jinsi ya kusoma, haikuwa rahisi.
lakini kisi nilitoa hii okazi ya kusoma, watoto wetu mlezi batambia kama mutenire des études au sérieux. Make masomo mkwe mnasoma sana tena mubisiki masomo inakuwa nguvu, lakini kama unajipatia moyo na kuraje ya kusoma, saa mnaenda ku masomo mkwe mnarudia, usikiwe mnafanya wakati ya mrefu ya kucheza na kuwa mwa distraction ya mingi, juu mkwe mnaona Mungu mwenye aliwapatia hiyo kazi ya kusoma. Watoto wa mingi ni wa maibobo, watoto wa mingi hawakupewa hii neema, saa hii mlipewa. Pale ifo mjitie kuraje msome, kesho nyie ndio mtasaidia wengine. Sasa tuko tunawasaidia, si vile? Ujue kama Mungu alikusaidia na ukapata ile neema ya kusoma, unapasha soma kusudi ujisaidie na usaidie wengine. Juu neema ilipewa haiko ya kuchezesha, ifo nyota yako uioriente mzuri, kesho na wewe usaidie wengine. Mkiwa mnasoma sirtu hawa wakubwa mnaimiza wengine, sawa wanatoka kwa masomo, sawa watoto mnawasaidia madevoir, mnaangalia makaeza kama hakuna madevoir ze waliwapatia, mnawasaidia, mwanajua kuzidia wengine sawa wale wa kusegondea, kama unajua matematiki wala francais wala wengine, bia unazidia wengine, na waikalisha unawasaidia, mnasaidiana kwa masomo. Sirtu ile inasaidia kama mwanafunzi. Mkamate muda mrefu wa kusoma, situ na mkwe na upendo mpendane. Nshimiye abavyeyi bacu hano kurera abana bavuye mu miryango itandukanye, baba bafite imico itandukanye, ariko mukabihanganira, mukabigisha umuco umwe, bakagira urukundo, bagahuza, ni ikintu kiba kigoye. Kurera umwana utazi wenda umuco w'iwabo biba bitoroshe, ariko mwemera kubafata murabarera k'abana, muguma kubigisha, Imana mw'ijuru bamugisha. Icyo nashishikariza abangaba, ndabona n'abana batoya bagende bakunda ishuri, bite ku ishuri cyane, ariko cyane muzoza munasenga Imana, kuko Imana nishoboye byose. Imana nizo zibishurira, nizo zibambika, nishoboye byose, nizo barera. Ibyo twazanye mwabibonye, si byinshi kandi si bikeya. Aho twakuye ntabwo hasigaye ibindi birenze, ariko ibyo tuzozana nyuma wenda Imana nidushoboza, nibyo byinshi. Imana n'umwisho zambere. Mbaje gushima Imana kuko Imana yabarinze muri iyi nzira nyine mwakiyemo, inzira igoye turayizi, inzira ya plane, inzira iteye ubwoba cyane, kandi cyane cyane kuri mwebwe abana b'abakobwa twumvaga bigoye, ariko twakomeje kubyereka Imana uhereye tukimara kumva inkuru zanyu kuko muzaza, dukomeza kubisengera ngo Imana izaduheze kugera kuri uyu munsi. Imana rero yabikoze, ndayishimiye. Ndashima amagambo nk'abiri kuko mubivuze, twari kuvuga byinshi. Iyo bije gukunda twari kwirira ngo tukaganira tukavuga amagambo menshi, kuko turi abantu bazima, turagenzura, turareba, hari ibyo twabonye, hari n'ibyo twumvishije, hari n'ibyo tugenda tubona mu bihe turimo. Ariko icyo nshaka kuvuga rero ndatinze, ndashima kuko wacu yavuze uyu mutima mwagize. Hari ubundi kandi twabibonye turi hano, kandi murabona twaje muri iki gihugu tuzanye abana b'imfubyi, kandi tuza duhunze, ibyo twasize ni byinshi cyane. Ariko tumaze kugera muri iki gihugu, ndibwira kuko mu bantu ba mbere batwakiriye murimo. Nje sinari mpari, nari maze kugenda kuri Goma, ariko namenye amakuru kuko mwaserutse rwikubita musanga abana hariya kubwegera. Tugeze hano Uvira, nanone mu bandi ba mbere batwakiriye n'abana b'abakobwa. Abana b'abakobwa baraje kandi bazana ibintu nk'ibi, twumva turanezerewe. None uyu munsi twongeye kandi kubabona. Bene data, Imana iheze umugisha. Nari mvuga nti umutima, iyi mbuto ni imbuto nziza, ni imbuto yo gucirirwa, ni imbuto iva ku Mana. Ntabwo ari imbuto gusa yo kwiga ngo twarize tumenye ibi n'ibi, oya, ni imbuto y'urukundo ruva ku Mana. N'Imana yabashyize mu imbuto yo kugira ngo urukundo. Ntacyo nabona mvuga, kandi ntacyo twabona tubaheza, ariko Imana yo mu ijuru ibaheze. Kuri turavuga tubikuye ku mutima, kandi imitima yacu ni abagabo yuko twari tubivuga tubikuye ku mutima. N'Imana ni umuhamya.
data wo mu ijuru abaheza umugisha. Sinzi ukuntu navuga uwo mugisha. Let's go.